solo ngimkhonta yena futhi solo ngimsebentela ibonge inkosi. Siyabonga abazalwane, siyajabula ukubabona abazalwane betile bakhona. Ngiyafuna singene evini laNkulunkulu ukuze ngabe ngoyista sikhathi ngoba vele asisekho. Kodwa nje bekungaba kuhle ukuthi umane ukubambe nalo la eceleni kwakho bese ukuthi kuye ukhulume namagama lathi yena yedwa wanele uNkulunkulu. Angiphinze bazalwane ngoba ngikhuluma nelibandla laNkulunkulu la. Ngicela utshele nalo la eceleni kwakho ukuthi yena yedwa wanele uNkulunkulu. Amen. Sihloko sami engawukhuluma ngaso leso. Yena yedwa. Him alone is enough. Yena yedwa wanele. Ncwadi ya-Isaiah lesitawufunza kuyo, sitawufunza nje tibeti mbili. Ncwadi ya-Isaiah, Prophet Isaiah. Indoda lena lekhuluma intintfo letinkulu. Labasho Old Testament but is a major prophet. Isaiah lona ubhale kakhulu laphayana ku-Old Testament naye. Kanjalo futhi lendvodza le-Isaiah ikhulumile kakhulu ngekudalwa kwaJesu nekufika kwakhe. Yakhuluma ngentintfo letidala. Yaphindze leli gama layo labakhazako leli gama la Isaiah labanye bathi lisho ukuthi God is salvation. Kunengi labakushoko ngaleli gama babhali, you can pick nje lobo lokufanele. Isaiah indlela labhala ngayo ubhala njengemuntu longazuthi uke wahlala naNkulunkulu. Ubhala njengemuntu longazuthi uke wahamba kanye babambana ngesandla. Indlela nje laveta ngayo intintho nendlela lamkhaza ngayo uNkulunkulu kuthi ungubani. Isaiah lona bandla lenkosi kunengi lengikuthola lapha kuyo. Ngathi Isaiah uke wagijima wahamba umhlaba wonke. Wathi makasuka lapho kwangathi Isaiah wehla waya phansi ekujuleni kwemhlaba. Wahamba Isaiah kwangathi uye ngisho naselwandle emantini. Wafike tonke letindzawo lahamba kuto Isaiah wabakhanza boNkulunkulu. Wabakhanza bahlonishwa futhi wabakhanza baperforma. Kodwa Isaiah uma asagcine ekugcineni kuko konke akusummarize. Wakhanza bonke labo uNkulunkulu ababonako. Wabakhanza balide kuNkulunkulu wethu. Futhi Isaiah wabona ukuthi lo uNkulunkulu lona lesimkhontako akafananiswa nalutho. Isaiah wambile bakithi. Wabuka. Kwangathi Isaiah ufikile wafika eGibhithe. Wakhanza tiqubu netiqubu bakhotheme labanye bakhothama khona. Bathi mase bakhotheme babuya nayo info babuya nemaresult. Kodwa Isaiah wathi noma khona uNkulunkulu waseNile River lo provide abangani kodwa ngafananiswa naye. Lo wena
ngicela namuhla bandla laNkulunkulu bazalwane. Ngithi kini yena yedwa. Yena yedwa. Wanele. Ngoba uma ngabe uthi uyamkanda uyamgeja. Uyambona ukuthi ngempela lo uNkulunkulu wethu akalinganiswa nalokho. Lokubhalile ngalenyelo ngawuthi noma ngingandiza ngisuke ngemaphiko. Ngenyukele emkhathini ezulwini wathi nakhona ngafike ngemkhandle lo. Wathi ngehle ngifike nala wathi ngiye phansi ejuleni emathumbini emhlaba wathi nakhona ngiyamkhanza lo uNkulunkulu awukahleli bandana uNkulunkulu nembala yena yedwa wanele. Asifunze bazalwane livi laNkulunkulu chapter 40 umfunzele verse 25 nencwadi yamaHubo Psalm 86 verse 8 to 10.
sinayo nje info yekwenzuka ngalesinye isikhathi. Sibonga ukuthi wena uNkulunkulu umile njalo. Nasekuseni ngosisi ngebanga. Nasekuseni ngosisi yakukhothamela. Babelon ngcwele sibuyela kuwe. Uwe kuphela uNkulunkulu. Nasebini Jehova uphilayo. Singayapi sisuke kuwe. Singashona. Sisuke ebusweni bakho. Ngoba uwe kuphela uNkulunkulu. Wena wedwa uyakhothanyela. Wena wedwa uyahlonishwa. Wena wedwa uyasalutshwa. Wena wedwa ufanele ukubonga. Wena wedwa ufanele ukudunyiswa. Babelon ngcwele sesikhona sesiphambi kwakho. Sitosho njalo uNkulunkulu. Kuthi wena wedwa manene. Babethi impilo tethu. Thatha indawo yakho uNkulunkulu. Thatha indawo yakho. Libandla ngelakho. Lifa ngelakho. Thatha indawo yakho. Babelon ngcwele siyabonga. Nasebini egameni likaJesu. Thatha ithuba lonke silifanele. In Jesus' name we pray, oh God. Amen. 4:40 verse 25. 25. Verse 25. Anyone can read, yes. Ningamlinganisa nabani nje? Ningamlinganisa nabani nje? Noma ke ngubani lofanana naye? Noma nje ngubani ke lofanana naye? Kusho yena logcwele. Kusho yena logcwele. Dithi 86. Verse 8 to 10. Verse 8. Kubo bonke boNkulunkulu. Kubo bonke boNkulunkulu. Kude lofanana nawe. Kude lofanana nawe. Simakazi. Kude nalokufanana nemisebenzi yakho. Suma madoda. Kude nalofanana nemisebenzi yakho. Go glory to the Son of God. Yeah, mama. Verse 9. Yeah. Donke tivelo tentile. Tiyawukuta kuwe. Donke tivelo tentile tiyawukuta kuwe. Tikhotha membi kwakho. Awusuma madoda bese tiyakhotha. Nkosi yami. Yeah. Tibamate ibito lakho. Tiyaphinde bese tiyabibamata libito lakho. Verse 10. 10. Ngoba wena umkhulu. Ngoba wena umkhulu. Umentiwe timangalile. Madoda. Ngoba wena umkhulu. Number 2. Awuphili nje ukuba mkhulu. Kodwa nawuphinde ubonakale wena timangalisi. Yebo. Muwe wedwa loNkulunkulu. Muwe wedwa loNkulunkulu. Ngoba wena umkhulu. Muwe futhi lobonakala wena timangalisi. Bazalwane ngifuna namuhla ngimthathe no. Ngithumbe kule livele lona ke. Lapho nabantu banamalungelo abo. Lapho nabantu banama-rights abo ekuya noma ngabe ungubani uNkulunkulu. Futhi lo ngeke uze ubaquestione ngoba kulilungelo lakhe umuntu ukuthi aye la afuna kuya khona. Kodwa namuhla ngothi mina yena yedwa uNkulunkulu. Wanele. Amane ngokhulumela uNkulunkulu ningabakhulumeli labanye boNkulunkulu njengoba iBhayibheli libachaza ukuthi abekade kukhona boNkulunkulu abanika abantwana. Bekhona boNkulunkulu make mdlethe labanika imali bawufuna imali wawuya kuNkulunkulu lo yena umsebenzi wakhe ukuthi akunika imali. Bawufuna kudla wawuya kuNkulunkulu lo yena are responsible ukuthi aprovide nekudla. Uma ufuna kuthula wawuya kuNkulunkulu lo yena abukathula ngoba kwakunabo uNkulunkulu lebebathe bahlukene. Umuntu ngemuntu abenelilungelo nekuya kuNkulunkulu lamthandayo. Wonke umuntu abanalo lofuna impumelelo
abekaya uNkulunkulu wempumelelo. Lofuna amandla abekade ahamba aye uNkulunkulu wemandla. Isaya uthi nibabonile bonke labo boNkulunkulu kuyabantu. Usibabonile bonke labo boNkulunkulu. Bangathi ngikhuluma namuhla bakithi. Ngikhuluma kulesihlulwane sanamuhla. Ngikhuluma kuleli bandla lanamuhla. Ngikhuluma la khona bantu madoda nabo bane right yabo yekuthi baye bakhona labayitindzaweni tabo kodwa nangindothi mine uNkulunkulu bakithi yena yedwa yena yedwa uNkulunkulu angakaphikwa nalutho yena yedwa ungumfuli wendlela la ingazange ebe khona yena yedwa sina yena yedwa uNkulunkulu yena yedwa unemandla yena yedwa wehlukile la khona namuhla kukhona labakhontatinyo kukhona labatiyela bayokhontatinyo bafike bayiworshiphe thina inhlanhla thina ngabe ngakithi esotini kukhona labathi njalo ngesikhathi eside bese bayayibutha imali yema-coins abathathi yemaphepha kuthathwa imali yema-coins ibese kuyanayishwa benyuke baye emaphudlweni kuma-waterford nemadanyini iyothelwa bakhothame bayokhuluma naNkulunkulu wabo bakhuluma naNkulunkulu wabo bukhona lenabo banewabo noma bangamboni naye baye emsamo bayokhuluma nalabafile baye emathuneni bayokhuluma nalabafa nabo uNkulunkulu wabo kodwa ngezinto wehlukile wethu awusikani madoda wehlukile akalinganiswa nalutho yena yedwa uthi Ntombhali mkhulu kakhulu wase uthi wentati mangalisi wentati mangalisi kukhona bengathi ngibuka ngifunda letinye incwadi lebengifunda kukhona ngalinye langa ngisasebenza nami eSwatini katheni ngingayi naseBible school kwakunendlu lebekade yakhiwa nje kuhanjwa nayo laba bemakontrani mabato extend umshini washukela ngiyasebenza ke nami lapha kunendlu bebekwako la ngephathi yathathwa ibekwe ibese iba nesithombe leba naso uyangena wonke umuntu lotaba tosebenza uyangena la ngekhathi kulo kwendlu uncane uyabona nje ngabona ngababhatana bese uyafika uyema uyakhuluma uyakhothama kulesithombe uyakhothama kulesithombe uyakhothama anganisho mfanakithi ukuthi noma ungaya kulabo uNkulunkulu uphinde uphume ukutholile ngokufuna kodwa nakafani newethu uNkulunkulu wehlukile wethu kukhona labakhontatilwa kukhona labakhonta lokwanaloka labanye bahamba nalo uhamba namzimba lokho nje sihamba mawungene emateksini labanye bakuphethe bakugqokisile bafakela ukhalo bahamba nabo kusetimotweni kuphansi emiphethe ngoba masotsha athile oNkulunkulu anabalaleka noma bangabakhona abafani newethu uNkulunkulu wehlukile wethu uNkulunkulu wesimama Oh
akuvesi kodwa yena he just faced the fire. Yena ungena ngathi emlilweni. Yena uyasefana yena akasilahli yena aka-expire yena ngoba uhamba nathi yena akafi akaphelelwa sikhathi. Awungayi labanye bonkulunkulu balabanye batakutheni basemathuneni amathambo abo asemathuneni bese sibeka nomunye futhi nawe afe simfake emathuneni bonkulunkulu bebantu kodwa nawe wethu uNkulunkulu lalelani bazalwane lahlani bonkulunkuluwana make nibeyive bese nibalekela kuye umdala wethu yena yedwa wanele yena yedwa wanele funza verse 8 simple funza kubo bonke bonkulunkulu kubo bonke bonkulunkulu kude lofanana nawe ayeke noma ngaze kuthiwa uye kulo nkulunkulu lo wabo wakunika umsebenzi akusho ukuthi uyafanana noNkulunkulu noma ungaya kulo nkulunkulu waba kunikete ipromotion akusho ukuthi uyafana nabantu noma ungaya kulo wabo uNkulunkulu usuka madoda akunikete imali kodwa akusho ukuthi uyafana nabantu lo wethu wahlukile lo wethu akalinganisi lo wethu akafananisi awusuka uyephela lesifako uthi yena wafa awukhona kunbuda bazalwane ngicela ukukhuluma bake angake ngive ukuthi ukhona uNkulunkulu kulabo uNkulunkuluwana lo wake wathi ngicela kuyofela abantu bami akake sike simuvu sikhona lokwayofela abantu mawungake uye kulabanye labakhona boNkulunkuluwana uyothi kubo naba abantu abafela ungayimangani inkolongwane angabaleki into lana zakho uyibona abaleki kodwa lowe wathi kumlungele ezinonke ezibahlelile ezinonke ezibentiwe babaqwele ezinonke ezibavulelekele indlela yekuyephileni kwakho naphakade wathi ngimi lona thuma mina Nkosi bazalwane wehlukile uNkulunkulu wethu ufanele wethu uNkulunkulu ufanele ukuthi simbonge yini lena leyentanda abantu yini lena leyenta abantu namuhla bagijimele kulabanye boNkulunkulu yini leyenta abantu namuhla bagijimele baprofethi bemali yini bantu labanye bahambe bayofuna timbita nato tonke tintfo bayofuna loba bayogqatshwa bayofuna amandla ukuthola imali bayofuna ama-promotion bayele kulabo ingoba labantu abangamati uNkulunkulu wethu uthungubani kodwa nalabo amati uNkulunkulu wethu Let's Bible mali mthaza lathi yena wathi ligama lingakaphumi mawuya kulabanye bafike babe bavunja amabubu bathi yini inkinga yakho abantu bafuna kuvana kodwa nawethu uthi umbhalo ufunza inhliziyo lo wethu uNkulunkulu uthi umbhalo uqaphela inyawo lwethu lo wethu uNkulunkulu uthi umbhalo makabhalanga uthi takalala wathi akezini hlala njalo 24/7 aqaphele nabangcwele bakhe solo njabana akekutshele mntwana kithi uma kuyekeni lo uNkulunkulu lona ngoba yena uye kuphela uNkulunkulu angephindze ngoba ufa wena nithi mina muye kuphela uNkulunkulu angikhathali noma bangaperforma ama-miracles laba waperformako noma bangangena
bangakunika umfana noma bangintana kodwa ngangeke ukutshele ukuthi umuntu ephela uNkulunkulu. Wena ungafanele uye ngapha lapho. Ngoba kukhona into leyiphakathi kwakho. La kuwe kunene. Asenze nje, yabasho. Uma ngabe ubambe uNkulunkulu. Uphethe dedala. Noma uphethe kweshana. Wawukhamba. Wabhala lo mbhalo. Wathi thini bekasho njalo ndaba ezinto. Sinyela uphawu. Lo phawu lesinayo. Sithi masikhamu. Hlehla imimoya. Masikhamu. Kuruvesa tinyonga. Masikhamu. Khothama boNkulunkulu wakho. Masikhamu. Kuba khona i-vibration elenteka. May I tell you, uma umfana kaNkulunkulu ngabokwesaba lutho, uma uhamba wena uqhamuka, kukhona i-shake lenteka in the spirit. Qhamuka nje wena. Hayi lutho, akhulume lutho mina. Lithi iBhayibheli kwamle madodza lamanye lebekade nokho. Uthi wathi nje athi nje makasuka athi kuhlala lapha ku-city star ufana noma asevele. Wathi lo mbona siqhubeke siye phambili. Lithi iBhayibheli iBhayibheli base bayahamba. Kodwa nakuhamba kwa base bayasho ukuthi bahamba naNkulunkulu wehlukile. uNkulunkulu abahamba naye washo basebenqaka ukuthi ayohlukile ke lo uNkulunkulu lo athuye lo sekusaba. Lo akusuye lo semathuneni. Lo akusuye lo sithombe lo akusuye lo loleke emotweni akusuye lo phosephethe akusuye lo lokhumbutwako kodwa nabahamba nengadlangahla yasho ukuthi hayi bahamba naleli Nkosi. Lithi iBhayibheli lithandabo on the other side lithi beva kungathi uta tiki iphile nkulu yemahashi yayididitela tikitini kodwa nje bafana laba. Wase uyabhala lo mnyelo bhala wathi khona. Wathi linjeke kuthuma kwemande mfumo. Uma kafika wathi niphi uma wena umemedana igama la Jesu in the spirit. Ubhali biba. Hallelujah. Wahlukile uNkulunkulu wethu. Hayi. Nathi. Oh yes. My God. The reason we are sangomeni, the reason we are nyangeni, the reason we are kumthala, the reason we are false prophet, the reason we are manti, the reason we are funa tonga, you know, awungangati mina ukuthi ngimba. The reason you are fagati maltakho la phayana kule yango kuze imultiply kulo nkulunkulu ibo wamsanga ngangati. Kodwa nakube bawungati ngani yami. Uyakwazi ukuthi ngikho konke. Hallelujah. Oh Jesus. Yebo konke. Sithathola ibandla lenjena namuhla. Ah Jesu. Yeah. Lethathi Nkosi moya wethu. Hallelujah. Othime mathotheni. Ngawo Nkosi yami.
uyatshela ukuthi wena likhangeke kulikhona ifuna kuqiniswa le Hey, Sir. bese bayakhohlwa ukuthi kukhona umnikati wezinto zonke Jesus. leli sitho eBhayibhelini likhulu Oh, laselithi wentata imangalisi hallelujah. lo bhalile lo ukuthi wentata info letingapheliyeke Yeah. noma ungaya kososayensi uhambe uye kodokotela bafike bakutisha into enjalo lenye imvotha sinabo phakathwayo sinegazi yafike yathi le mvotha kuthiwe asathi ukuthi kwenteka kanjani ngoba lo benalokho akwenteki kuRufus kodwa nasathi ukuthi kwenteke kanjani ku ingoba ngisho tipopo ngisho letingasuke eAmerika titelana tikwati khasa kulethi bemvulo kulo bantu wenkulunkulu yena yedwa wanele lalela mntwana bathi kule mpilo yakho lebuhlungu kangaka kunesimo sakho lesimunyu kangaka yena yedwa awuthi lo you don't need anyone else only him alone is enough noma ngabe sekusiza kangakanani cela ungamhlanganisi nalomunye uNkulunkulu. He's a God of chance unemonga angiphithi ungaqali umhlanganise nalomunye uNkulunkulu ufuna amandla yini angakuphe manje ufuna phila angakupha phila ufuna thula angakupha thula ufuna yini izimako yena yedwa Hallelujah. yena yedwa ngicela phinza abazalwane ngize ngivale kahle ngicela kuniphinzele ngoba lamasonto namhla kubi kunzima lamasonto khuluma nalomuntu kuze nathi thina bafundisi sitoba nemandla ufuna kube khona thingo lesiteta yentabo ngaphandle kwaNkulunkulu kuze lingive lothi mangithi hey bese niyeva so wakhuluma the man of God wakhuluma the prophet the apostle kukhona thingo lokufuna kutete ngoba ngivuma ukuthi akakwadi yena ngeke akhona yena kodwa nakuze kwenteke khona la kufuna ngiyekhona khona la ngathi luthi lo azathi lo kuze kwenteke kufuna ngathi ngahle ngake ngibambabambe bantwana ebandleni ukhona lo usashesha kuthiwe naye ulala nebantwana ebandleni ulala nebantwana ko-praise team ufuna imandla kuthiwe le nto yakho kuzisebenze kuze le bandla likunikele ube nemali kwentete imangalisa ukusebala lala nebantwana lala nemavejini abandleni utawuba nemandla lamelani bazalwane ivangeli laJesu Kristu lithi uNkulunkulu yena yedwa izina yena yedwa asifune ivangeli lesifana kalomdlalo sifune ivangeli yomandla baphela uyakhuluma nomnengamlalela msale uthi naye uke wabona leli photha naye uyasho yathi maya kusibani ungatibona thiko ngiyalalela bakwenta nabakwentako kodwa nabe mutshele mntwana bethi it's just for temporary waNkulunkulu amakwentela dimana impilo yakho igadwe mbani mbani ukathe impilo yakho sengiyathanda ufuna masiphuma lanyana semakhaya bese ungena endlini yakho noma ungena ekamerweni lakho bese uyadibuka ngosimbani lobusa impilo yakho ngosimbani locontrola impilo yakho mangabe kukhona lomunye lokhalela eceleni delete ngaleso sikhathi mtshele ukuthi lalela kuthiwe yena yedwa izinafu wanele yena yedwa sengiyathanda
Uyathi lo munye babemafunda wangena nje style. Wathi hayi kungakusipha. Wathi nje mama basokungakusipha. Bathi hayi akusiphi inkinga futhi akulungi nekulungi. Uvele nje ugqoka. Hawu utawubona. Tathi uyaqhamuka nje. Uthi hayi le promotion yakhe bevele imfanele. Tathi uyaqhamuka abalove bonke nalabantu. Uthe wena kuphela. Uthi wabevele yakho mama. Bese ushaya tata. Wakhuluma ndaba ezithu umntwana. Wase uthi bese moyo ongcwele. Yakhuluma. Bese uyakhuluma moyo ongcwele. Yakhuluma moyo ongcwele. Akuyi wenza. Yema kama baso wenza. Ngiyabekisa mama. Wenza wema baba. Wenza ubathe uyamnyathela uthi ke mehlo akho athi awubuke lempumelelo awubuke lo 25,000 otamthola awubuke lo 40,000 otamthola ubone igrosa igcwala ekhaya ubone ekhaya lishintsha athi monke lewenzane uthithe yena akakhoni yena uthithe sowehlulekile yini wenzani uthithe angisakhoni yini ngoba bengithi ngitshelile ngathi akukho lokungenzeki wenzani uma uthe uyangena ekamerweni uyadihlubula timahla yeke boss athi kungewenza uthi uyayishaya imoto uyaphuma uyakhona athi kungewenza akunyangisele uze uyofika egedeni athi kungewenza yena yedwa Oh, Jesus. Bashithi bathi ningamfonga yena yedwa ungaya kuphi wente 1 2 3 wentela futhi bazikutshela bobani utababona nje babatholile bosibana babuya khona awubabuke sebayalolotela nabo bese iyashaya inhliziyo ukuthi simlunge silonze sekuthi inkosi yami uthi uyaqabanga ube nelivalo lokuthi imvonzi itawuphumile ngaphandle ngoba mina ngikhona bese uyabona lokho sathi mhlawumbe ukhamba ngesikhathi esiright nawe ubone ukuthemba ukuthi ngaphatha bese uyaphuma uthi mawuphuma athi ngothi wenza utsayitele Nkosi angalina uyathi uyabona indlela labangibalisela ngakhona uyabona indlela abangibalisela senginathi ngino leyo athi ngqongqole wenza mina athi ngqongqole ngithinte mina sengehlulekile yini yabazali bami asasike sibambe evakeni bami ngicela singawubambi lelo mdlalo asesibambe evakeni sisime bese siyambeka ngomqalisi wempilisi utambona uNkulunkulu akwendini utambona uNkulunkulu sekathatha amhlala sesithatha yena yedwa one day nawe ungamthatha takusebenze sinebuthakathaka ngiyathi ukuthi ukhona ubuthakathaka lesinawo baba bathi babenkosi unebuthakathaka lesinawo sinebuthakathaka beklesiwa kuwo benze ngiyacela ukuthi mhlawumbe ungawela esandleni esirongo akwabhala kanjalo lo mnyempala wase inkosi ngiyacela ungawela esandleni somuntu ngawe kusebenza asithandaze bakhosi boyo akufuni kwele sandle somuntu ufuna kwele tandle takho Nkosi bazalona uye hambani yophihla ema altar le nawe emakhaya endlini
libeke lakhe kuphela ningamhlanganisi nalokho. Thank you, Jesus. Jeremiah ukhona yini okwahlulayo yini Nkosi eke yamiswa phambi kwakho sezwa kuthiwa iphumelele Baba wethu onamandla sazi Nkosi ukuthi uNkulunkulu wethu onamandla abebephumelela behlule isizwe sakho kungoba isizwe sakho besonile Nkosi bese uyasinikela esithini akekho uNkulunkulu onamandla okwahlula uNkulunkulu wethu onamandla ababe nawe sokonjwa ngubani uNkulunkulu wethu onamandla uma wena umi ngakithi ngegama lika Jesu uKristu waseNazaretha bayede kuwe wena onamandla onke bayede kuwe wena ohlonishwayo bayede kuwe wena ohlele esihlalweni bayede kuwe wena isihlalo sakho siphambana ibani bayede kuwe wena inkosi yaphakade bayede kuwe wena wembethe uphila bayede kuwe wena wembethe amandla njengengubo siyabonga Nkosi nasemini uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi Nkosi bengaba khona abanye uNkulunkulu kodwa Nkosi munye uNkulunkulu owadela isihlalo sakhe sobukhosi munye uNkulunkulu owathi kukuhle ezulwini Baba wethu onamandla wathi nyawehla uNkulunkulu wethu ongcwele munye uNkulunkulu ohlale nabantu uNkulunkulu esenyameni munye uNkulunkulu afile wafela abantu munye noNkulunkulu obekhe ezwameni munye uNkulunkulu ovukile wavukela amandla egama lika Jesu Kristu waseNazaretha arudumo Nkosi kufanele uNkulunkulu nasemini egameni lika Jesu waseNazaretha selekelele uNkulunkulu wethu ongcwele ngokwemvelo sibuthaka ngokwemvelo uNkulunkulu siyehluleka kodwa uNkulunkulu wethu onamandla kunamandla akhulume ngawo Nkosi uPholi Baba wethu onamandla wathi ngamandla amakhulu sidinga wona Nkosi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha arudumo Nkosi kufanele uNkulunkulu wethu onamandla siyabonga Nkosi nangomntwana wakho uNkulunkulu wethu ongcwele kubeka Nkosi umqinise uNkulunkulu wethu onamandla azamele Nkosi uNkulunkulu wethu onamandla umbuso ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ngokungabheki kodwa uNkulunkulu wethu ongcwele abe Nkosi abelubizo lakhe abizwa ngabe nguwe mhlawumbe akasekelo ngegama lika Jesu waseNazaretha. Father, we pray uNkulunkulu wethu onamandla ebathisa amandla uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha ngama lawo mandla uthesi yonyathela inyoka nofezela abayikusiluma uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha. In the name of Jesus Christ, amen.